Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kawai ketrok kepada new number AS25CC8926. Kalawan kit yau kepa kakemi bat kikun nadu Bihar banwan bu syaktem sipai ha apa Shillong. Hendrai mar sipai Hasan Mer bandrung Shalom Shillong kidekot ke HYC apa Shillong Circle. Kila yo ban bat yakni ketrok namar kitieng yo apa kini kibriu kilawan na kiwe kijela. Hendai kimpat le ekates nak benta ban khanglat ekajing sapriang jong uknyang jingpang COVID kat kendai. Kini kelaja menta kesengi ke arpratrik u nailar hakapor prabaje mestem. Nomor lagi tu seperti nak senang semua nak senang pernering ni ngelak yang tu te pada bulan kulit tu jika jisya tu bahar ulan dalam lang ya kalok bad ya kuliah rikat bati tum kita mungkin dan ketuka baik uang tu ka saya ka taru Kapok truk. ya itu tu ulawan adin tu tu ulawan siti na pulat uang dalam bil ban dia ka juga dapat tes kan ya atas you atau tes yang gak COVID sibil jadi itu yang kami lecture lah tes ni asal tang kapor dari por sabaji gitu Hai piyo bat lagi. hati polan benecha tanmen kita belki Shalom Shillong idai jong spy man Dibeli kita truk beri sipai. kata kan nasulingo ya kata Kat nangut barak. kidan we saumut ye sama we Apa kami apa kami kena beri kun. kun arngut tinang tade bat sau tu yadan sau tu handyman bat tu Kani truk kena mai kalian na asam. napo kanina po Punjab ni stay Bihar Oh kiwan mai direct Bihar. truk na bisa. dak truk bay na Bihar bay jadi gibasa sat Tikiwan la iyo siya na. dakan dia marbada maka uang na bau tu lok deus uang na bang deus pai uang ni lambat ya takalok imat udah ulit stina hanu urkomna Tang mo. ti kyan Jepang dahil na marba kawai golong ba ti gani ka ni nagalang kasang di siya lawan ni kendo yaw baham ram ni starting lekan ya kasi kading plot karukom check yung kitigi brio badai tek ang siya po COVID-19 checkpoint ti andai nakapos ngilap baik gini ki truk badala ki bayat beteng ki ong ba kidi ki bakit ikini ki marbam essential commodity sendai ndang ilap ni patbun ki bamdai tentang ki ya Magkilap ka snong. Di nakit ka snong kumno kilap. Iyo ndar balap ginang kapsnong di siya don wayo brio ba tre hang te po hati po iyo sanmer ko tuka iyo dilang Oh. tulap ufun lang mat kasnong ufun lang mat sangi mu yo I namar baya kani ka tuka truk ko basa din sentap ki Oh. tiki hang ta gen ki ibodon lang bat taki katakan thai bat taki kun ta kit saya kata ka tum gatam hang ta ta long ki wisan khamat kan tu petip sangi